hasrat Mirza Sow vanan dapan vanmul hasrata çata dakdıriyas duydulardan Şunu oldu bakdıriyas çata dakdıriyas Döylerin kötü şunu oldu dakdıriyas Maru yeri paran Sokos beni yem uçmut asmaruk ziyad Cenab-ı Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem Dapan astam buzun zahmaz muhitul azab çülekran kya Yeli İmam Hüseyin zin bar zemina ve meydani Karbala asmaz Kya aşağı temsat kal meydani Karbala asmaz Lutun ki man poj pyo Mar yel gov şahsund can miro Şahsul canı mir İmam Hüseyin aleyhisselam yeli pök var zemine Ay at mazlumi lel karoy ağısa Agar fakir asmedi asıl Bu adha Cenab-ı İmam Hüseyin aleyhisselam asıl Lutun ki man poj pyo Kıyman kun Yad jay Hazreti Abbas os asan Tad jay ma Hazreti Abbas Yad jay Ali Akbar os asan Tad jay ma Ali Akbar Yelimin zalim av Yelimin şumri layir av Yitav kıymas mad yat kıymas mad Bevari Karbala os Kahkon ahli baytan tut mardar Korun ahli baytan tut Ziyanın pekre ziyanlılar bemari Karbala İman İmam Hüseyin'in benen tukvelen Korun ahli baytan tut İmam Hüseyin'in benen tutuyorlar. İmam Hüseyin dakladı. Cenab-ı Bemari Karbala aleyhisselam. Cenab-ı Zeynep ayı Bemari Karbala aslı durnas miyani gobrah iskah karumini. Tamam zalimçilerin kıyman kunu. Durnas pahde yemiş yapıyor vati sunuyor tapıyor. Kya hal aşağı temsat. Tavay şu zakir lel karan vadan kâzi.
yel lutun kimano os balvaya am morbo peyelle masum çalan kavuko peyelle Hüseyin'in ziyaret nasip. Azadarım, yeri tamam zalimların kimin kundu. Cenab-ı Zeynep'in Nacit Hazreti Fiza, temiz Fiza İbn-i Sa'da Sihna Paygam, temiz dabkah, kurtulmaz tamamı. Az zalim o, meşrikir kah çeşma ve zivadlayı. Kum zerak dit Cenab-ı Zeynep'in, toğut mükeh bakıyor. Ne bak Hazreti Abbas sandılar tumanı tuğutunu gebakır
ma yahoi go par mola karno kabul kahne rozmat Janabe Zainab's kun din bir Zainab dapat paçmadan ol Khudaya şükür şey hoy Janabe Zainab so beni asmin kesti gazag divan temiz ben çuvun kenti zulüm azad ayo Khudaya şamuk zulüm zalim kar daha asal ne kar Janabe Zainab'ın ziyaret nasip azal mo يمشي مشوك أتبتش بغرق ريش سفراد اكلك دمي من تكليف يمكن الليل جنابي زينب سنناب توبت نكيه باك زواني خالط نكه باقي أهل بيتنا قرط في مسكنا وانا بي جناب زينب لجنو مالك يا هاي بطر يا هاي بوادر ظالمون يا محتاجين درود بالو خالط نكه باقي Şam gasun çivalimi Emakazın durud meni السامي كر جناب زينب زيارة نصيب السامي كر شام زيارة نصيب تطام نيدن يم دنيا تطام زيارة أبا عبد الله حسين عليه السلام كرك نصيب توت نكه باقي أهل بيت تجد مس تمام تذكرنا لجناب زينب صلى الله عليه وسلم توت نكه باقي
इब्न सालस ने पैगाम तब उस थो तुम्हें कह बाकी जुल्मस को थम तमाम वन जनाब ज़ैनबस अख तमना वन अख तमना जनाब ज़ैनबस अगर चे इस कोफ्त शाम छीनी मैंने कत्ल गाह के मैदान में पूछन पन बोय नाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछन मोल बोय हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पूछन पन पन अलल खान उछा पन जनाब ज़ैनब बना दबान इब्न सादन को कबूल जनाब ज़ैनब ये द्राई में अमसस दे दे वसियत करमत दोनस कूर चोन बोय आसी न पेमु जमीन करबलास पे तते अकिस जाय कानन शाकन तीरन नैजन हुंद अमारा तथ पे चोन बोय डोलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये खस्ता सवारी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा अमि कत्ल गह के मैदान मज द्राई जनाब ज़ैनब अत वुचुन दूरे अकिस जाय कानन शाकन तीरन हुंद अमारा वट पर जुनून जनाब गोमुत पर जनाब ज़ैनब दूरे आई बासा शाम द्राई सई बिन इमाम हुसैन ने बड़ा ये दूर नजर पे जनाब ज़ैनब तमाम वोट पर तुम देरस पान वोट पर तुम देरस पान वोट पर तुम देरस पान क्या वनस क्या से ना खबर
Kıymetli Hacan. Yani bayağı teşine haber. Vallahi ben şey anlatat roksatas. Cenab-ı Zeynep Aşçı Şam gasın. Yani bu kadar tutum darif fan Cenab-ı Zeynep Hanım. Memnun ay. Kur'an assalamu aleyke ya Aba Abdullah Hüseyin. Akmışın boysun çatladı bana. Boy. Bu nasıl yerli?